Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibyo yakoze ndetse akagaragaza mu ruhame perezida wa Venezuela, igihugu kimwe nacyo umuntu yavuga ko ari igihugu gikomeye cyane cyo ku mugabane wa Amerika, Nicolas Maduro. Uyu nguyu yari amaze iminsi ahabwa agasopo na perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amusaba kwana kwishyikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntiyigeze abikora kugeza ubwo yohereje abakomando ndetse n'indege zigera ku 150 baje gufata perezida Nicolas Maduro, bamusanga mu buriri aryamye n'umufasha we. Aza kugezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York, biteganyijwe ko ari nawo azaburaniramo. Gusa ariko meya w'umujyi wa New York yitwa Hamdan, uyu nguyu afite amamuko mu gihugu cya Uganda, akaba yatangaje ko atemeranya n'igikorwa cyakozwe n'ubutegetsi bwa perezida Donald Trump. Ku munsi w'ejo nababwiye ko perezida Trump yahaye gasopo ibindi bihugu bigera kuri 3. Nabibabwiye, nabwiye ko harimo Mexique, harimo igihugu cya Colombia, hakabamo n'igihugu cya Cuba. Hanyuma rero nk'uko tubikesha ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri aka kanya Trump amaze gushyira hanze irindi tangazo rikomeye cyane, ndetse ibihugu byinshi ntibitinye cyangwa se bikomeje kugenda bigira ubwoba bitewe na operation yakozwe na Delta Force, n'ingabo kabariwe zishinzwe gutabara aho rukomeye ibyo zakoze uwitwa perezida Nicolas Maduro. Ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika yagiye hagasopo, ibyo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hirya no hino. Ese birashoboka ko operation nk'iyi yakorwa mu gihugu cy'Uburusiya, ubutegetsi bwa perezida Vladimir Putin? Birashoboka se ko yakorwa mu gihugu cy'Ubushinwa ku butegetsi bwa Xi Jinping, cyangwa se muri Iran no mu bihugu nka Korea ya ruguru kwa perezida Kim Jong Un? Amakuru akomeye cyane atugezeho aturutse mu by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itangazo rimaze gushyirwa mu kubona perezida Donald Trump, navuga ngo rikangaranyije abatuye isi yose muri rusange. Reka mbanze mbaye inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho, hanyuma tubone kugaruka kuri iyo nkuru yacu. Muri aya makuru akomeje kugenda avugwa, ntabwo ndaza kubatindira cyane kugira ngo turebere hamwe mu by'ukuri mu buryo bwihuse aya makuru akomeje kugenda avugwa, ariko reka mu buryo bw'incamake mbaze mbahe andi makuru y'ingenzi. Mbabwire ko mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda haravugwa inkuru y'umugabo wishwe n'inyama. Umugabo wo mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiziguro yishwe n'inyama nyuma yo kuyimira ikamuhagama mu muhogo kugeza ashize mu mwuka. Ibiro byabaye ku itariki ya 2 Mutarama 2025 mu mudugudu w'Ubutatu bwa mu kagari kagakomeye umurenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo. Abaturage baganira kimwe mu itangazamakuru ikorera mu gihugu cy'u Rwanda bavuze ko uwo mugabo yari yitabiriye ibirori by'abari babatirishije, maze rero guhabwa ibiryo nk'abandi atamiye inyama ihita imuniga yitaba Imana. Umwe ati twari mu birori atamira inyama yose iba iramunize, mu gihe turi gushaka ubutabazi iba iramwishe. Navuga ko yishwe no gushaka kumira inyama yose. Umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Kiziguro witwa Kanamugire Innocent yabwiye itangazamakuru koko uwo mugabo yishwe n'inyama nyuma yo kuyimira ikamuhagama mu muhogo. Ati uwo mugabo yagiye mu birori byo kubatirisha, bamuha ibiryo biriho inyama aza kuyitamira imumerera nabi, rero bahise bahamagara ubutabazi bw'imbangukiragutabara ihagera yamaze gupfa. Gitifu Kanamugire Innocent yavuze ko ibyabaye ari impanuka kuko yari yahawe ibiryo nk'iby'abandi. Yavuze ko nyuma yo gukorerwa isuzuma uyu mugabo ashyingurwa kuri iki cyumweru tariki ya 4 Mutarama 2026, kuko icyo gihe yabivugaga ko yashyinguwe ku munsi w'ejo. Kuyari makuru kandi kugira ngo tujye ku nkuru yacu ku itangazo imaze gushyirwa ahagaragara n'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington, akaba rero amakuru avuga yuko abaminisitiri b'ingabo bo mu karere bagiye guhurira muri Zambia biga ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zambia yatangaje ko igiye kwakira inama ihuza abaminisitiri b'ingabo n'abagaba bakuru bazo bo mu bihugu bigize inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR, igamije kwiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Leta ya Zambia yatangaje ko iyo nama izamara iminsi igera kuri 3, ikazatangira ku itariki ya 8 Mutarama 2026 mu mujyi wa Livingstone. Ni ukuvuga ko ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo, kuvuga yuko na minisitiri w'ingabo Juvenal Marizamunda w'igihugu cy'u Rwanda nawe agomba kuzitabira iyi nama. Biteganijwe ko izitabirwa n'abaminisitiri b'ingabo 12 ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo 12. Ni ukuvuga ko na General Mubaraka Muganga w'igihugu cy'u Rwanda nawe azitabira mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari. Minisitiri w'ingabo wa Zambia yitwa Ambrose Luigi Lufuma niwe uteganyijwe kuyobora iyi nama.
izibanda ku gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke bikomeje kandi mu ntara za Kivu zombi, nuvuga Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi nama rero igiye kuba mu gihe ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bikomeje kugaragaza impungenge ku ntambara ikomeje gufata indi ntera muri RDC, aho ubutegetsi bw'iki gihugu bukomeje kurasa ku bice AFC 23 igenzura byiganjemo abasivili bakicwa benshi. Igitero giheruka ni cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za RDC cyifashishije drone cyagabwe mu gace gatuwe n'abaturage muri centre ya Masisi tariki ya 2 Mutarama 2026 gihitana abasivili batandatu, abandi 41 barakomereka. Uburasirazuba bwa RDC bumaze imyaka irenga 30 mu ntambara n'umutekano muke, gusa byongeye kandi gufata indi ubwo abarwanyi ba M23 bongeraga kandi kubura intwaro muri 2021. Nyuma y'uko leta ya RDC yanze kubahiriza amasezerano yagiranye n'uyu mutwe yari agamije kandi kurengera abanyekongo cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bahora bicwa umunsi ku wundi, abandi bakameneshwa mu byabo bazira uko bavutse. ICGLR igizwe n'ibihugu 12 birimo Angola, Burundi, Central Africa, Congo, RDC, Kenya, u Rwanda ndetse na Uganda, Sudani y'Epfo, Tanzania ndetse n'igihugu cya Zambia. Inama rero izabera muri iki gihugu cya Zambia, aho u Rwanda runafite ambassadeur w'u Rwanda muri iki gihugu cya Zambia. Hanyuma rero reka tuze ku nkuru yacu nyirizina, babwire ko uyu mugabo witwa Donald Trump akaba yaburiye perezida mushya wa Venezuela ateguza igitero cya kabiri gikomeye cyane cy'amateka. Perezida wa Amerika Donald Trump yaburiye perezida wa Venezuela witwa Delcy Rodriguez ko nadakora ibyo Amerika imusaba azahura n'ibikomeye kurusha ibyo perezida Nicolas Maduro yahuye nabyo. Bwana Trump yavuze ko ubuyobozi bwasigaranye igihugu nibutemera gukorana na Amerika ngo igihugu gisubizwe ku murongo hazagabwa ikindi gitero. Yabitangaje mu gihe ku itariki ya 3 Mutarama 2026 Amerika yafatiye Nicolas Maduro mu nzu ye n'umugore bajyanwe New York, ndetse biteganywa ko bagezwa imbere y'urukiko bwa mbere ku itariki ya 5 Mutarama, no kuvuga uyu munsi. Bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Mu kiganiro Trump yagiranye na The Atlantic, Trump yavuze ko Delcy Rodriguez nadakora ibikwiye azabyishyura mu buryo buremereye cyane ndetse kurusha Nicolas Maduro. Trump yavuze ko abumva gukuraho ubutegetsi bwa Venezuela nk'ikibazo bakwiye kandi kumenya ko uko biri ubu ari byo byiza ugereranyije n'uko igihugu cyari kiyobowe. Ku rundi ruhande, intambara Trump muri Venezuela ifatwa nk'ishingiye ku gushaka kwigwizaho ibikomoka kuri petrol by'iki gihugu cya mbere ku isi gifite uyu mutungo kamere, uko kibarirwa utugunguru miliyari 303 bigaragara ko turi mu butaka tutari twacukurwa, naho Amerika ifite utubarirwa muri miliyari 45. Amerika icukura utugunguru miliyoni 13 n'igice ku munsi, mu gihe Venezuela icukura miliyoni 1 gusa ku munsi. Naho mu buryo ikoreshwamo, Amerika ikoresha utugunguru miliyoni 20 ku munsi, tungana 20% by'ibikomoka kuri petrol bikenerwa ku isi, mu gihe Venezuela ikoresha utugunguru 325 gusa, nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Hanyuma kandi ku munsi w'ejo nababwiye ko uretse iyi Venezuela, Trump yihanangirije ibindi bihugu bigera kuri 3 nyuma y'ifatwa rya Nicolas Maduro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihanangirije guverinoma ya Mexique, Colombia na Cuba nyuma y'igitero cy'ingabo zidasanzwe cy'Amerika mu murwa mukuru Caracas cyasize perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we bafashwe. Bwana Trump yasobanuye iki gikorwa nk'uburyo bwo kurwanya umugambi w'iterabwoba rishingiye ku biyobyabwenge ashinja Nicolas Maduro kuba akorana n'amatsinda y'abicuruza bakabyinjiza muri Amerika. Mu kiganiro yagiranye na Fox News kuwa gatandatu, Trump yibasiye cyane perezida wa Colombia Gustavo Petro, amushinja kuba umufatanyabikorwa wa Nicolas Maduro, amusaba kwitonda. Ati afite kokayine, afite inganda zitunganyirizwamo kokayine, agomba kwitonda. Ku bijyanye na Cuba, Trump yavuze ko iby'iki gihugu bigomba kandi kuganirwaho, agaragaza ko Washington ishaka gufasha abaturage ba Cuba, ahita ko ari igihugu cyasenyutse kandi ko gihuje byinshi na Venezuela. Ati birasa cyane n'uburyo dushaka gufasha abaturage ba Cuba, ariko turashaka no gufasha abaturage bahatiwe kuva muri Cuba bakabatuye muri Amerika. Trump yongeye kuvuga kandi ko ari ikigomba gukorwa kuri Mexique, ashinja amashyirahamwe y'abacuruza b'ibiyobyabwenge kuba ariyo ayobora igihugu kandi ko Perezida Claudia Sheinbaum batinya. Ati bayobora Mexique, ati bamubajije kenshi
ni urashaka ko twirukana aba bantu? Aransubiza ati oya ndabinginze, bityo rero tugomba kugira ikintu dukora kugeza amagingo aya ngaya, nk'uko Trump yakomeje kugenda abishimangira muri rusange. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda avugwa, reka tujye ku kinyamakuru BBC Gahuzamiryango. Ikinyamakuru cyanditse inkuru kiri umutwe ugira uti Ndayishimiye yakosoye imvugo itari yo ya minisitiri we w'ububanyi n'amahanga kuri Qatar. Mu gisa no gukosora ibyavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko igihugu cye igihe cyose cyashimiye uruhare rw'ingenzi rwa Qatar mu buhuza ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko kuwa gatandatu nijoro Minisitiri Edouard Bizimana yanditse ku rubuga rwa X ko ari ingenzi gushimangira uruhare rubi rwa Qatar mu gukoresha ijambo ryayo n'amafaranga ikabuza Amerika kugira icyo ikora. Mu nyandiko ye Bizimana yashinjaga u Rwanda gukomeza gufata uturere mu burasirazuba bwa RDC binyuranyije n'amasezerano ya Washington DC, ariko Amerika ntigire icyo ibikoraho. Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi, minisitiri wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar, akaba n'umwe mu bagira uruhare mu biganiro by'amahoro bitegurwa na Qatar, yashimiye Perezida Ndayishimiye ku busobanuro yatanze. Al Khulaifi yavuze ko Qatar ikomeje ubushake bwo kubaka amahoro, ubuhuza no gukemura amakimbirane mu mahoro. Bizimana yavuze ibi ubwo inkuru ikomeye cyane yariho ivugwa ku isi ari igitero cya Amerika kuri Venezuela, aho abakomando b'umutwe wa Delta Force bashimuse Perezida Nicolas Maduro w'iki gihugu bakamujyana muri Amerika. Bizimana inyandiko ye yaje kandi kwisiba, ariko nyuma yo gukomeza guhanahanwa no gutangwaho ibitekerezo n'abantu batandukanye, byatumye kuri iki cyumweru nimugoroba Perezida Evariste Ndayishimiye nawe asa n'uyigarukaho, atavuze uko ari ubutumwa bwa Bizimana arimo kuyivugaho. Akaba Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwa X ko ari ngombwa gusobanura igitumvikanye neza cyose n'imvugo itari yo ku ruhare rwa Qatar mu iterambere ndetse no kubaka amahoro. Leta ya Gitega ndetse n'iya Kinshasa bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare atuma u Rwanda Burundi bufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zifasha iza Kongo kurwana n'imitwe y'inyeshyamba irimo ndetse n'uwa M23 nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Ibihugu bimwe by'uburengerazuba ONU, abategetsi Burundi, aba DRC bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu ntambara urimo mu burasirazuba bwa Kongo, aho mu kwezi gushize wafashe umujyi wa Uvira uhana rubibi na Bujumbura, murwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, mbere yo gutangaza ko wawuvuyemo, ibyo uruhande rwa Kongo ruvuga ko atari ukuri. Abategetsi b'u Rwanda bahakana gufasha umutwe wa M23, avuga ko iki gihugu cyafashe gusa ingamba zo kwirinda. Qatar yagaragaje umuhate mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa DR Congo, mu gihe amakimbirane hagati y'u Rwanda na DR Congo yarageze aho abenshi bavugaga ko hakomeye muri Werurwe umwaka ushize. Mu buryo butunguranye, iki gihugu kandi cyahuje Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame i Doha. Mu gihe leta ya Kinshasa yari yaraciye umurongo utukura ko itazigera iganira na M23, Qatar yahurije izi mpande zombi i Doha, maze muri Mata no mu kwezi kwa kane ishize zemeranya kuba bahagaritse imirwano nyuma y'ibiganiro byo kwibwizanya ukuri kandi byubaka. Guhagarika imirwano ariko kandi byabaye kugeza ubu, impande zombi kandi zakomeje gushinjanya kugaba ibitero no kurenga ku masezerano yose yagiye yumvikanwaho. Ubu bisa naho rero ibiganiro bya Doha byahagaze, kandi hari amakuru ataremezwa kugeza ubu na Kinshasa ko uruhande rwaba rwarivanye muri ibyo biganiro, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma komeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, byinshi nk'uko mba nabibabwiye biba byakomeje kugenda bigarukaho. Nanjye rero mba nabasezeranyije ko ndaza kugenda mbagezaho amakuru 5 kuri 5 akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko mbabwira ko yandi makuru akomeje kugenda avugwa, yandi makuru yakomeje kugenda agarukaho. Reka mbabwire ko umuryango umwe wa Buraya cyangwa se w'Uburayi ukaba utangaza ko ukomeje guhura n'ibibazo byo kubura aho ibika amakuru yayo mu by'ikoranabuhanga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga mu Bubiligi CCB, Miguel de Brickel, yatangaje ko kubika amakuru yose mu bubiko bwo mu Burayi bidashoboka, kuko ibigo by'ikoranabuhanga byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byihariye ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga rigezweho, ibyo muri European Union byo byasigaye inyuma.
yabitangaje mu kiganiro yagiranye na Financial Times, agaragaza ko amategeko mashya ya European Union agenga ikoreshwa ry'ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano artificial intelligence ari gukoma inkokora ihangwa ry'ibishya ndetse no guca intege abashora imari mu Burayi, nyuma y'uko hashyizweho amategeko rusange agenga ikoreshwa rya artificial intelligence. EU yase kandi ihura n'ibibazo bikomeye cyane cy'ibihugu biyigize. Amategeko ya European Union kuri artificial intelligence kandi yatangiye kubahirizwa muri Kanama 2025 ashingiye kuri porogaramu z'ikoranabuhanga rigezweho. Avuga ko abazubaka bashaka kandi kuzigurisha mu bihugu by'umuryango wa European Union bakwiriye kandi kugaragaza neza uko zikora, kubahiriza uburenganzira ku bihangano n'amategeko abigenga. Porogaramu za artificial intelligence zikomeye zo gushyirirwamo zishyirwaho amategeko akakaye, hagamijwe kandi kugira ngo amategeko yubahirizwe. Abaturage n'abashoramari bagaragaje impungenge ko ikiguzi cyo kubahiriza amategeko kiri kudindiza ihangwa ry'ibishya no guca intege ishoramari, ku buryo kubika amakuru yose mu Burayi bigoranye. Ni igitutu cyakurikiwe no kunengwa gukomeye kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibigo bikomeye cyane by'ikoranabuhanga byo muri Amerika byavuze ko ayo mategeko ari kubangamira ibigo bya Amerika mu buryo budakwiriye. Debriaker ati twabuze uburyo bwose bwo kubika amakuru ku ikoranabuhanga, twatakaje internet, ndamutse nshaka amakuru 100% muri European Union byaba bisa nko kurota. Debriaker yagaragaje ko European Union ishaka kandi gusigara inyuma mu ikoranabuhanga mu gihe akomeza kwishingikiriza ku bigo byo muri Amerika. Asaba ko EU yashyigikira imishinga bikorera mu kwibakira ububiko bw'amakuru kuri internet. Ati aho gushyira imbaraga mu guhagarika ibigo bitanga serivisi zo kubika amakuru byo muri Amerika, twubaka ibyacu bwite. Akaba rero ariko uyu mugabo yakomeje kugenda abigaragariza. Bitunguranye cyane, perezida wa Korea ya ruguru yitwa Kim Jong Un akaba rero amaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo riri kugaragara imbere mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, ndetse rikaba ryateye abantu benshi cyane ubwoba. Ibi byose biraba mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo by'intambara, intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umwuka ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, ndetse ibihugu bitandukanye nk'igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntibitinya no kuvuga yuko byakwishora mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Bagiye bavuga kenshi cyane ko bifuza gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ariko ni ingingo yagorana cyane bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kimaze kwibaka mu buryo bukomeye, ndetse kandi cyubatse n'inzego zacyo z'umutekano mu buryo bukomeye. Ntabwo gicunga umutekano w'Abanyarwanda b'imbere mu gihugu gusa, kuko cyamaze no kwagura ibihugu gitanga n'umusanzu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi mike ishize aherutse gutangaza ko hari umubanyi mubi wo mu majyaruguru yavugaga igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ndetse yagiye anagishinja ko hari ibitero mu minsi mike yashize ubwo mama 23 yafata ku mujyi wa Uvira ko byaba byaragabwe ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi binyuranye ahubwo nuko u Burundi bwo bwarashe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo za Kamanyora ibisasu byabo bimwe bikagwa no muri Bugarama mu Rwanda. Ibi bisasu kandi byatumye abatari baki bahunga baza guhungira u Rwanda, rubaza kubaha aho bagomba guhungira hariya mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi mu Nyarushishi. Hanyuma rero uwitwa Perezida Kim Jong Un amaze gusohora amakuru akomeye cyane. Ni amakuru buri muntu wese ashobora kuba yatangira kwibazaho, ndetse no kwibaza ngo ese isi iragana he, bizagenda bite. Reka mbanze mbahinsha make makuru ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma mbone kubabwira aya makuru aturutse muri Korea ya ruguru n'amakuru ateye ubwoba. Reka mabwire ko MONUSCO yamaganye igitero cy'indege za FARDC cyahitanye abasivili i Masisi ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwamaganye kuwa gatandatu igitero cy'indege zitagira abadereva cyangwa se abapilote z'ingabo za Kongo kuwa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivili bagera kuri 4. Igitero bivuga ko cyari kigendereye kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za AFC 23 mu gace ka Ngaliema, kibasiye ingo z'abasivili cyangiza byinshi. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye butiriwe buvuga FARDC mu izina bwagize buti MONUSCO ihangayikishwe cyane n'amakuru avuga igitero cy'indege zitagira abapilote muri Masisi Centre. Iramagana byimazeyo igitero icyo aricyo cyose harimo iby'indege zitagira abadereva byibasira cyangwa se bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivile, nk'uko MONUSCO bivuze. Nk'uko Médecins Sans Frontières bitangaza, abantu 42 barimo abakomeretse bakozweho n'icyo gitero cy'indege barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Masisi.
MONUSCO irahamagarira impande zose kubahiriza byimazeyo ihagarikwa ry'imirwano ndetse amategeko mpuzamahanga arenga ikiremwamuntu arengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Irasaba kandi ubugenzuzi bwigenga no kubazwa inshingano, nk'uko rero MONUSCO yakomeje kugenda ibigarukaho muri rusange. Hanyuma mbabwire ko Venezuela izayoborwa na Washington kugeza habonetse uzasimbura Nicolas Maduro. Ejo hazaza politiki ya Venezuela ntiharamenyekana nyuma y'igitero cya Amerika ku murwa mukuru Caracas mu gufata mpiri Perezida Nicolas Maduro mu rukera rwo kuwa gatandatu tariki ya 3 Mutarama 2026. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko Venezuela izayoborwa na Washington kugeza igihe hazabera ihererekanya ry'ubutegetsi ritekanye. Urukiko rwo muri Venezuela rwari rwategetse witwa Vice Perezida Delcy Rodriguez gufata umwanya wa perezida mu buryo bw'agateganyo. Rodriguez ariko yashimangiye ko Nicolas Maduro ariwe ukomeza kuba perezida wenyine w'igihugu cya Venezuela. Kuri wa mbere Nicolas Maduro ashobora kwitaba urukiko bwa mbere i Manhattan kubera ibyaha bitandukanye ashinjwa birimo ndetse n'ibiyobyabwenge. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano karateganya guhura kuri wa mbere tariki ya 5 Mutarama kugira ngo baganire kuri iki kibazo gikomeye cyane. Hagati aho hirya no hino ku isi bakomeje kandi kwamagana imyitwarire n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ifatwa rya perezida w'ikindi gihugu Nicolas Maduro. Mbabwire ko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko abo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekanye kibita abasirikare ba RDF cyafashe atari bo, igaragaza ko ibyakozwe ari ikinamico mu buryo bukomeye. Kuri wa gatandatu nibwo FARDC yeretse itangazamakuru abantu yise abarwanyi b'abanyamahanga bafatiwe mu bikorwa bya FARDC. Mu yerekanye ivuga ko barimo abasirikare 7 b'u Rwanda barimo uw'ipeti rya major n'uw'ipeti rya capitaine ndetse n'abasivili mu bihugu byo mu karere. Hanyuma kandi FARDC ivuga ko ifatwa ry'abarwanyi ari iry'abanyasimusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye, mere kuri iyi nkuru ivugwa muri Korea ya Ruguru. Amakuru aturuka muri Korea ya Ruguru atangiye kandi avuga ko itangiye umwaka ikanga abaturanyi ndetse n'ibisasu bya ballistique. Kuri iki cyumweru Korea ya Ruguru yarashe misile nyinshi cyane za ballistique iyerekeza ku nyanja iri ku nkombe z'uburasirazuba, nk'uko igisirikare cya Korea y'Epfo kibitangaza. Uku kurasa misile kwa Korea ya Ruguru n'ukwa mbere mu mezi abiri kandi n'ukwa mbere kuva umwaka mushya utangiye 2026. Igerageza ry'ibisasu riheruka ryabaye habura amasaha make ngo perezida wa Korea y'Epfo witwa Lee Jae-myung akorere uruzinduko mu Bushinwa, aho yagombaga kandi kwitabira inama. Abayobozi b'ingabo za Korea y'Epfo bavuze ko ibisasu byinshi cyane bya misile zo mu bwoko bwa ballistique zagaragaye ziva mu murwa mukuru wa Korea ya Ruguru ahagana mu masaa 1:50 za mu gitondo. Izo misile zarashwe zerekeza ku nyanja y'Iburasirazuba izwi kandi ku izina ry'inyanja y'Ubuyapani, nk'uko bitangazwa na radio y'Abadage Deutsche Welle. Seoul yavuze ko misile zagenze ibirometero